Tylli ki auto rickshaw kila shat thang Dusmon haki Runar bamla satya ban itho hadu baka we ka auto kala ingkhong khat kat baka we pat kala shukem ding malu mala kite ki Tylli ki auto rickshaw ki dei ki bala set lang haka jo ka jaka haka shnong mautunum ri bhoi district kate ka jingja kala ja haka por kumba shibaji am step haka ba kate ka auto ka bala ingkhong khat ka badon yo number ml iwe not d not real san iwe kadai ka bala long try da uba robot san marwen kat ba ka wepat ka bala julor malu mala ka badon yo number ml iwe not d lai sao khandai ar kadai ka jong uba xavier thaba na kalyang uba robot san marwen utrai jong ka auto ula pentikna baka ne kadai ka kam Dusmon balale daki Runar ki bam don show ya ka jing perkhat bat bakar padru eki bor ka an ban penlong ka jing tokit ka babania ban lapden eki Runar balale ya ka te ka kam ja kan itu na on pin na mga amdan la kat bo ja te ngon bu ya kan auto mal bon kamar ki bu Shillong yang suan bu ana renta pon dus jang tanga be ma Shillong mal kam fun pro yang ap te untuk ba harap jang apa je fun yang step itu pun yang blaing harap na mau kita ing marba langsung tolong bang ini bang ba Khubor nasional si Khubor ki sang ngong ki me kan ti ajong langsung no ka ingam ta yang tip na Thang na long na kita kan orang tu you pak video kan pak video dah yang abek ni apa itu lah post ni kita kading kelai lep kelakam ni kading kan orang ada tip long bro mut ya benek gini berfight nam tayar kita berfight mau new year no ulang penduduk yang kamar nama tambah ke boleh dah ambil masa yuk yang itu mau penduduk yang kalau orang ajak po yang siapa mengingong im jai yang juga kan ada mau yang sam lek pernah ada urut pasawan ya kanong kerja kita katai so ini lomba auto lomba dinde bas lomba simkas ni ta lomba sia belang tu lomba sia sim juga semlon ni ai ya tang sa sa bas jam tam sa kalon ro jam sa aja ko ne te punom hab ya lek sta mas ne ba bro bas lek da perkar dah mah jadi ni sia lek yang jepi fitarai ba bas jangan ada nom makan kending ni kamles kita mar berat kending kita kending kan nak apa dan tak kunjau belong ba ing apa tu tentang kasni bagi gini on ingoyar ro yon fuse dah ulah fuse dah lasing ading ni dah li kunjau ba dong ba le sniuk tang ya tak kunjau yang penting tahu macam tu pada ke pulusan dah kalau ni bakin ya ini smart banget sakit kapan yo ni buka jangan tidur mat ini bisa men Khubor bantu saya dah